तिपरा एम्प्लॉइज फेडरेशन महिला विंग की ओर से आज कांचनपुर 60 विधानसभा के अंतर्गत आनंद बाजार कम्युनिटी हॉल में एक दिन के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उपस्थित थे तिपरा मौथा के महिला संगठन की शिंदु कन्या जमातिया, मनोहर देववर्मा, तिपरा मौथा के नेता फिलिप रियांग, EM चित्तरंजन देववर्मा समेत अन्य। Jom satu hiamani, tungkla hiamani, ini go, ini mau baik jom, kangkani kau mana jom, nani ni jom kene ha, ini jom siu, bubang nani, tu itu mau baik, jom ini kangkang ye, jom bisdop ha, ini kangkang ye, jom sadar aku sekarang hitung ha, jom kangkang makan lupa, sekarang jom Asu bosor jom lu ya tumo mami sini tu kena kahamu yang boleh. Sono sipri siapa ke ya central government ni polisi baik ke tumo, kaya baik ke ha jati kali ni ke berang tumo kemo. Apa no kapu ni ini kubagla, ini kongkau jatau, ini kaham ke tumo ma, bukti ni kongres ni. Presiden yang ya kalian ini sorry hayang po apa tim pada po mana ya punya tunggu ini doa apa tu kai ketu bo tunggu hamnya kio pun hospital kai tunggu apa ni siapa saya tunggu sudah hammo po ini cinta ya semua 24 घंटा ini sorry no dokter aku yang mana cinta ya semua mana ya tunggu mereka thana ke cuma ia bukan malam tunggu